Izimlando asuka madoda insizwa lezi yabona tebuleke siyixoxa bafethu yazi ukuthi mina ithi vele ihlekiseke uma ukuthi ngiyabona ukuthi khona inkinga ekhona kodwa ilula ulungiseka bafethu angazi kodwa mhlawumbe kuyosiza ukuthi mhlawumbe sishaye iconvoy ungizwe unobhuti unobaba unezinsizwa akazana nazo lezi ezilapha kuyinguni lezi hamba ngama double cab bengifisa ngelinye ilanga ke shaya iconvoy keze lapha ku KE Masinga Ukhozi FM ziyoguqa zicele kumphathi wokhozi ukuthi ebuyiselwe ungize emsakazweni. Ngiyakhumbula kwenye ingoma kaMthandeni kule gcina ukuphuma kulabantu aboma sethi uthini uthi Cover FM sawubona kwafona omunye umlaleli laphana ecela ukuthi bacela ukubuyisela ungize emsakazweni nawo umsakazo ufaka yabo ngiyafisa ukuthi insizwe lezana ubaba benguni ke beshaya iconvoy angibathume hayi ukuthi ngiyabadela cha ngiyabacela ukuthi ke beshaya iconvoy njengoba so benza ama convoy nje ke bemsakazweni lapho Ukhozi FM bocela ungize ukuthi ebuyisele emsakazweni uyazi ungize bafethu lento yakhe iyaphambili bengithi iyancipha mina ukuthi kunokuphambana okukhona kodwa ngathi kuyaqhubeka kuyaphambili ungizwe siyakhumbula ukuthi uthe uxosha emsakazweni ngaphambana zonke into zakho azoxoshisha amathwasa naye emzini wakhe ethi nifuna emzini kababa nginazelaphi nini amathwasa ahamba namabhaya amanye ashiya amathini amashoba khona emzini wakhe zaqala zanda lapha inkinga zakhe yabo nje manje mina ngakubeka usobala ukuthi ungizwe bafethu uMthandeni umthengele ibraai pack ondla ingane zakhe uMthandeni uyena othenga i50 kg yempuphu ehambise kaMachunini ukuze kuphile umndeni kaNgizwe Mchunu. Mina ngakubeka ngokusobala ukuthi ungizwe even into ozokugcoba ithengele lo Mthandeni. Yazi ngoba yini? Ungizwe ukuleli ibandla noma kuleli ithimba leli elikhokhelwa uMthandeni ukuthi lilwe negama lika Khuzani lilwe nokudicelela igama lithi Khuzani phansi lilwe nokubulala umsebenzi kaKhuzani lilwe nento nje eqhamuka nje nokuthi nje Khuzani angeke umuntu umnake even ukuthi uyangaka etoilet angithi lo bandla uMthandeni uyalikhokhela shothi nawe uyamkhokhela vele ukuthi elwe negama lithi Khuzani njengamanje le nkulumo akayikhulumayo sibe isidingo sayo ngoba nawe uyayibona ukuthi ayikho angithi akanayo itopic akananto angayikhuluma akananto angayenza ukuze ethola imali yingakho enza kanje ulwa nayo yonke indlela ukuthi abantu igama ethi Khuzani noma abantu into enze uKhuzani beyibona ngale ndlela afuna ngayo yena ngiyafisa bobaba ngiyafisa bobhuti ngiyafisa izinsizwa ngiyafisa banewethu enilapha na kulezi kule convoy lena yaka yengubathi inguni yini yisi sibala obhuti lapha onzuzo sibala ithimba lelo lonke nje likaMthandeni lapha bafethu lonke ngiyacela nenze iconvoy nemsakazo Ukhozi FM nokukhulekela ukuthi ngizabuyela emsakazweni lapha ekhona uzoqaqeka ekhanda lakhe ngoba nje manje udidekile wayena asazi ukuthi uzokhuluma ngani ngeke ngani